kugeza kuri ubu nijo ntagariye gahunda ku ruhande rw'Abagorozi nayo uhagariye gahunda ku ruhande rw'Abadiventiste mu bimwene yaca hanyuma abashinzwe umwanya mu kutugira ngo nyamara umwanya bageze ku ruhande rw'Abagorozi n'uyu nayo ku ruhande rw'Abadiventiste n'uyu muzehe n'uyu mutama turi kumwe hano hanyuma abantu bashobora kwibaza ngo mbega abaturi baganira ni bande ni ukuvuga ngo ni Abadiventiste umunsi w'indwi hamwe n'Abagorozi babwiza ubutumwa bw'Ivugurura n'Ubugorozi ndumva ari iki hanyuma ureke twese duhaguruke turirimba indirimbo ya 20 hanyuma twahita gusenga nyuma yo gusenga tubabwira ubutumwa tugiye gukorera ko hanyuma ahasigaye gahunda zibandanye mureke rero duhaguruke ndirimba 20 kanguka mutima wanje shishikari injiza ukomezu wanishaka uzohagi nera imani guhamagaye ikwitabe nigoga nisita yinera watsinze bose isizi hanza amaso irakuro ereye niwiyumvi inyuma angamasimere mukiza wacu dukunda twanesheje ubwawe ubu twaje kugushimano ubutazira komeza uhabwe icyubahiro muvyeyi mwiza wakomeje kutubana uraturinze ino saha twishimiye uburinzi bwawe uhabwe icyubahiro cyane umwanya rero urageze tugiye kuganira ndakwinginze muri ibi biganiro ukuri kwawe kumenyekane kandi guhishyuke hanyuma mu by'ukuri abo wahamagaye mu isaha ya nyuma bakakuyoboka ndakwinginze kugira ngo ubahishurire ukuri kwawe maze imitima y'ubwoko bwawe iri hirya no hino n'abari muri iki kibanza niyoboka ukuri kumaze kumenyekana tubihimbarize urukundo rwawe ni ibyanditswe bigiye gusomwa ndakwingize ngo ubwenge bwacu bubure aho ubwenge bwawe kuba aribwo buseruka mu byanditswe uzobugize neza ni wowe ukomeza imitima y'abantu ni we duhaye umwanya mwemu wawe abane natwe kandi abamarika bawe batugote impande zose ingabo z'abadayimoni zibura ubushobozi muri kino kibanza uzobukoze bana natwe muri gahunda zose rero ibyo ushaka bibeho tudashaka bigure tubyambaje mu izina rya Yesu
ndumva rero abantu bo kwicara aha imbere abantu dukeneye wese baba bavuga bayobora gahunda nabo basabwa kwicara ahantu abashinzwe umwanya bafata agatebe bicarane maze baduharurira umwanya hanyuma mugenzi wanje mufashanyije gahunda kuyobora nawe arakira ijambo ryo nitwa Debat ndi Ubugorozi umubwiriza ubutumwa bw'Imana n'Ubugorozi. Haleluya, haleluya. Yego uko amaze kwivuga ibihwaniro bidasanzwe ariko indirimbo barasenga reka nanjye sabe abizera dukorane ngaha dukorane Imana. Nyakora ku ngoma uwera waje wishura mu gihe kigeze ntuhabwe icyubahiro. Niko turi kuna amasoni nka bakuri yakoraniza abanyamarika rubere maze ukiyerekana nko kuri Imana ntuhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe ni inkota reka ivyo gucagagura kamere maze wewe ugute guhabwa icyubahiro hano hantu ukoze neza. Igitego cyo kuryumva reka nakwinginge bose kugira ngo ukomeze kwitegura abo wahamagaye ukabashyira ukuri kwawe reka mwami Imana ubihangemo maze wishyure ubwoko bwawe inzira bakwiye kunyuramo abatayigomviraho maze kuyicamo wewe mukabyara ikarume abari kuza ukoze neza. Reka ubushobozi bwawe rero ukomeze kwihanga mu bagabo bari ngaha n'abakobwa n'abana batoya ubundi ibihe byose n'imizenya ya Yesu. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngira sagashesheta rumori ibikorwa bigiye gukorera ngaha rero nk'uko wamaze kubyumva jewe mpagariye uruhande rw'ishengero ry'Abadiventiste twizera abanyarwanda turayigire n'ibadi abandi kugeza shengero rero turafite bene data babakora gushaka aho rero iyo bagiye gufata umwanya kugira ngo hari rero satani agenda ariko ku ishengero kugira ngo babimonyoreze ku mugaragaro. Urabona bikigama kimara ubuse kimara umwaka. Reka rero kumve gahunda igiye gukora uko igiye gukurikirana reka bihe ubufise hano gutore kugira ngo abidushe ku mayanya. Turakoze cyane turabasomera amasezerano yanditse amasezerano yo gupanga Debat y'Abagorozi yendera Ivugurura n'Ubugorozi hamwe n'Abadiventiste umunsi wa karindwi dupanze ko Debat izobera mu Gasenyi komine Uganda izotangura kwigerekezo umunsi w'igerekezo rya 2024 isabato tuzotangura isaha 7 z'umuhingamo dushitse isaha 11 z'umuhingamo tuzoganira ku ngingo yitwa mbega urusengero ruremewe. Iyo niyo ngingo tugiye kuganirako. Uruhande rumwe ruzokwigisha isaha urundi ruhande rwigishe isaha ariko bivanye n'uko umwanya wagira tujyana uruhande rumwe rwigisha 45 urundi ruhande rwigisha 45. Hanyuma iminota yo kubaza ni iminota 3. Icyo kibazo cyishyurwa mu minota 15 ku mpande zose hanyuma kuvuga ko wishyuwe cyangwa kutishyuwe birakorwa mu minota 10. Hanyuma dimanche ni ugutangira isaha 4 z'igitondo turangize isaha 11 z'umuhingamo n'ubundi kuvuga ngo uyu munsi abari gutangire ikiganiro n'Abadiventiste batuvurira ikiganiro n'ubundi n'ejo nibazo tuganira zo kuvurira ikiganiro. Ingingo zizoganirwaho nizi mbega harageze gusohoka mu ishengero. Izo ngingo ya kabiri ni bandi Imana mwihangane
dimashi tuzotanga isaha zine z'agatondo turangiza isaha 11 z'umuhingamo n'ubundi hazotangura abadivantisite ku ngingo yitwa ngo mbega ishengero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi ni babonye kabiri mbega harageze gusohoka mu ishengero. Izo ni ingingo zibiri, izo ngingo zoganirwa gushika saa 8 kubaza ubwo kuvuga ngo uruhande ruzigisha isaha urundi ruhande rwigisha isaha, hanyuma kubaza ni iminota 3 kwishura iminota 15, kwiregura ko wishyuwe cyane ko utishyuwe ni iminota 10. Umwigisha azokwigisha isaha imwe, hanyuma guhera isaha 8 z'umuhingamo kuzoganira ingingo yitwa ni bandi Imana yahaye kubwiriza ubutumwa bwa nyuma. Iya kabiri mbega babemererwa kuba ku rusengero, uruhande rwo ruzigisha isaha urundi ruhande rwigisha isaha, kubaza iminota 3 kwishyura iminota 15, kuvuga ko wishyuwe iminota 10 ku mpande zose. Ubwo ni ukuvuga ngo ibisigaye nuko ibi byose biko birabiranga bavuze ko tuzosanga Imana ibamugisha. Ndumva ariyo gahunda tugiye gukorera. Okay. Ingingo tugiye kuganiraho ni iyi: hagati y'Abadiventiste b'umunsi w'indwi n'Abagorozi babwiriza ubutumwa bw'Ivugurura n'Ubugorozi, abahamagawe mu isaha ya saa 11 ngo barangize umurimo ni bande? Iyo ngingo tugiye kuganiraho. Haratangira Abadiventiste hanyuma Abagorozi baraheruka. Aba rero kuri iyo ngingo reka duhe umwanya abajeje umwanya batubwire isaha dutangiriyeko. Dutanguye saa 9:13. Dutanguye saa 9:13. Wari umwanya wo kurangiza. Umura ni cyo ageza iminota ingana gute? Ya minota 45. Kuruhande bose bafise iminota 45 hanyuma bagaca bahereza abandi. Sawa, turabaye karibu. Haleluya. Yesu amucyubahiro. Isabato nziza. Umunsi w'umunezero. Amahoro y'Imana ataba twese, abana natwe twese. Hama mucamatwe izina ni Aramukiza James, umwizera w'ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ishengero rya Karambi, ishami naryo ni Kagengwa. Hama nibaza ko ibyo mu mwirondoro usaba wahagije, hama bitewe n'uko umwanya dufise atari kenga. None rero turagiye kurabira hamwe iyo mada cyangwa se icyo kigo cya mbere, ati hagati y'Abadiventiste n'Abagorozi ni bande bagiye kurangiza umurimo w'Ubuka. Yesu ashimwe. None rero tugerageje gukoresha ubuhanuzi ubwa mbere mu gitabo cya mbere cya Petero 2:9 tuza kuhasanga amajambo adasanzwe atubwira ngo ibyihangagera. Haleluya. Tubona ko ibyihangagera rero tuza gusanga ko hari ibyaha amahirwe adasanzwe yo kurangiza umurimo w'Ubuka. Imana ishimwe cyane. Haranditse ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hangagera, abantu bashiriweho kumenya kuyiharira Uhoraho kugira ngo bakurikire ishimo ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashyira mu muco wayo. Imana ishimwe. Haleluya. None tubonye ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Mbega abatoranijwe bariko barakubona muri bande? Yesu ashimwe. Igitabo Evenema cyangwa se ibyandikwa mu bisimeruka ingingo yaho y'152 haranditse ngo Abadiventiste b'umunsi wa karindwi batoranijwe n'Imana ngo babe ubwoko bwihariye bwatandukanijwe n'isi. Imana yabakuye mu isi ikoresheje umuco ukomeye y'ukuri, maze irabiyegereza, yabagize abahagarikizi kandi bahamagarira kwibera abavugizi mu murimo wo kubagakiza. Imana idufashe. Haleluya. Ubutunzi bukomeye bw'ukuri butigeze buhabwa abantu bapfa, imiburo ikomeye kandi iteye ubwoba Imana itigeze yohereza abantu baragihawe kugira ngo babwire isi. Imana ishimwe. Mwumvise ari bande? Murakoze cyane. None tubonye rero ngo Abadiventiste b'umunsi wa karindwi batowe n'Imana kugira ngo babe ubwoko bwihariye bwatandukanijwe n'isi. None Imana yabakuye mu isi ikoresheje umuco ukomeye y'ukuri, maze ngo irabiyegereza, mbere ngibagira abahagarikizi, ibagira n'abavugizi mu murimo ukomeye w'agakiza. Imana ishimwe cyane. None rero turaza kuraba ko muri
tubere imbere ko iyi nshingano abadiventiste baba barayihawe igashigaruka igahabwa abandi bantu basohokeye Imana bifashe. Yesu ashimwe. None rero tukaba tugira ikibazo rero uyu munsi bigaragara ko twaje guhura n'abarezi bawe data, mbega se ugomba kureka ubwo bwatoranijwe yoba ari inde? Yesu ashimwe. Igitabo cy'Abaroma ikigabane cy'umunani umurongo waho wa 33 baranditse ngo ninde azoreka Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibasinanishiriza. Haleluya. Ninde azoreka Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibasinanishiriza. Yesu ashimwe. None rero aha tubona ko umusazi w'Imana Paulo ariko arahakana ko atari Imana ishobora kureka abo yatoranije. None bigaragara ngo Imana ntabwo igaruka ibarege kandi ariyo yabatoranije. Imana ifashe. Birumvikana ko rero umuntu wese ashobora kuza mu kivugo cyo kugira ngo areke mu bwoko bwatoranijwe, mushobora kumva neza agera kwigana katatumwe n'Imana mutamubwo tugiye Imana ifashe. Yesu ashimwe. Turumvikana murakoze cyane. None rero ngo ninde azoreka Imana yatoranije? Ku ngingo y'133 mu gitabo Ebenema batubwira ngo mu buryo bwihariye abadiventiste bo munsi wa karindwi bashyizwe mu isi nk'abarinzi n'abatwara umuco. Amen. Ngo abadiventiste bo munsi wa karindwi bashyizwe mu isi nk'abarinzi n'abatwara mu mishinga bagejwe. Rero nibo bashinzwe umuburo uheruka ugenewe isi iri kuzimira. Amen. Aba badiventiste rero ni nabo bashinzwe umuburo uri kubwirwa isi iri kuzimira. Imana ifashe. Bisigura ko rero ubundi muntu wese ashobora gukora inshingano mu buryo cyatumwe n'Imana, ushobora kuba ko n'ahayitirira ntabwo ari yiwe, ahubwo abagize umurimo bari gukorera tuza kubona tubagera imbere. Imana ifashe. None rero batubwira ngo bahawe inshingano y'agaciro gakomeye yo kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubw'uwa kabiri n'ubw'uwa gatatu. Yesu ashimwe. None rero abo badiventiste nyene bahawe inshingano ikomeye yo kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubw'uwa kabiri n'ubw'uwa gatatu, nk'uko bugaragara mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 14. Mwari majambo rero mbega tubona n'ababona badive bahawe buno butumwa bwa marayika wa mbere, ubw'uwa kabiri n'ubw'uwa gatatu. Mbega abantu bene data bo bahawe bwahe? Imana ifashe. None rero twegaye imbere batubwira ngo tubwira twese imbere gatoya ngo nta wundi murimo ufise agaciro gakomeye nka kubu. Bagomba kwirinda icyo cyose cyatuma bawutera umugongo. Imana ifashe. Mwari majambo rero baragomba kwirinda icyo cyose cyotuma bawutera umugongo. Imana ifashe cyane. None rero bigaragara ko abadiventiste uko biri kugenda kose, naho bigaragara ko amavuzi ashobora kugaragara mu itorero, ariko tubona inyandiko yerekana ko abadiventiste iyi nshingano barayihawe. Imana ifashe. Kandi uko bigenda kose, naho hagaragara amakosa mu itorero, ayo makosa agomba kubonekamo kandi akabandanya, ariko muri iryo torero nyine tubona ko ariho Imana yiziganirije imitima igiye kurangira inshingano. Imana ifashe. None rero mu gitabo biswe ngo inama z'itorero umuzingo waho wa mbere n'uwa kabiri, abagize mu Kinyarwanda murabe ikiri mu rurimi rw'Igifaransa, aho Ellen White nawe nyine ubwiwe akija mu iyerekwa rya mbere yaciye agerageza kwerekana mbere abantu ba mbere yabonye mu iyerekwa rya mbere yakoze, yabonye ko ari abadiventiste mbere acabona n'impera ibarindiriye kugeza ku iherezo ryaho. Imana ifashe. aho berekanye ngo une vision de la récompense de fidèles impera y'aberanda. Barerekanye ngo ma première vision iyerekwa ryanje rya mbere. Alors que j'ai prié au titre de la famille, la Saint-Esprit repose sur moi. Ndiko nasenga mu masengesho y'urugo mwe muyera nzako. Et il me semblait me lever de plus en plus haut au-dessus de son monde célèbre. Nzamukora kuraba hejuru y'isi y'umwijima, j'aimerais tourner pour voir le frère adventiste. Mpindukizwa no kuraba abavandimwe b'abategereje laissés en son bas monde, bari basigaye muri iyi si. Mais je n'ai pu les découvrir, ariko sinashobora kubabona. Une fois me dit alors, ijwi rirambwira ati regarde encore, ongera urare, mais un peu plus haut, ariko hejuru cyane. J'ai levé les yeux, nunamuye amaso, j'ai vu un sentier arbre et étroite, mbona inzira iruhije kandi yanga. J'ai au-dessus de son monde, yari hejuru y'iyi si. Saura que les adventistes s'avancent vers la sainte cité d'Imana ifashe. Waone abadiventiste bagomba guca berekeye umugabo wera Imana ifashe. Aha tubona ko rero Ellen White mwaye mayerekwa iyerekwa rya mbere yakoze, yabonye impera y'aberanda yabagiye kurangiza umurimo. Yesu ashimwe. Abona ko abo bantu bari abadiventiste
ariko ngo bagomba guca mu nzira iruhije kandi yaga Imana idufashe. None rero mu gitabo Ebenema ingingo y'amajana 484 hari amajambo arasanzwe. Ebenema amajana 484 handitswe ngo isi yose izaba ifitiye Abadiventiste b'umunsi wa karindwi urwango bazira ko batunamira umupapa ngo bahuramye batubahiriza icyumweru dimanshi cyashyizweho n'umutware bwa Antikristo. Amen. Aha tubona ko mu karengane isi yose bavandimwe yitegura kugirira inzigo Abadiventiste b'umunsi wa karindwi kubera ko batazaba biteguye kunamira umupapa bagire gute. Ntabwo tubonye ko abagomba guhigwa n'isi ari abagorozi Imana idufashe. None rero igitabo Ebenema ingingo y'154 handitse amajambo adasanzwe. Ebenema 154 amajambo atubwira ngo muzaje mufata amagambo yo mu bihamya avuga ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi kwishungura rigomba kunyeganyeza ubwoko bw'Imana, kandi muzaje muvuga ko muri buno bwoko hazasohoka mu bundi bwoko urushirije kwera no gutungana. Mu by'ukuri mubimenye ibyo byose binezeza umwansi. Aleluya. Ibyo byose binezeza umwansi. Banditse babandanya ngo ibyanyu biramutse byemewe na benshi bakavuga kandi bagakora nk'uko mubyemeza, twabona banditse umutwe w'ubwaka bukomeye cyane utari wigeze uboneka mu Badiventiste b'umunsi wa karindwi. Ibyo nibyo Satani ashaka, Imana idufashe. None rero Ellen White tubona ngo ariko abakuru kw'isi mu kwerekana ko bazoza bavuga amajambo kuri izo ngiye cy'imbabazi maze bakerekana ko mabuno bwoko hagomba kuba mu bundi bwoko nk'uko babikoze ubushaho kwera no gutungana rwose. Yerekanye ngo mu by'ukuri mubimenye ibyo byose binezeza nde Yesu ashimwe. Turi kumwe babana batubwira ngo Uwiteka hepfo ziyuko Imana ikura itorero ryayo ntirigomba kuburungwa ngo rishaka kuvamo uduce duto twigenga. Icyo gitekerezo nta kuri na kumwe kuri muri cyo Imana idufashe. Yesu ashimwe. Bigaragara ko rero Ellen White ubwiwe ariko arahakana ko icyo gitekerezo cyose boshobora gushyira mu ngiro cyerekana ko buno bwoko bugomba kuburungwa nta kuri na guto kuba kurimo. Imana idufashe. Igitabo Conseil ya l'Église inama z'igitorero cyangwa se ishengero ku kigo cya 43 aho berekanye ngo l'Église Sabateur ishengero ku isi banditse amajambo avuga ngo Dieu a Sabateur une église formée de l'équipe de ses commandements. Il ne dirige pas ici à un individu, il dirige une église. La vérité possède une puissance sanctifiante, mais l'église militante n'est pas l'église triomphante. Imana idufashe cyane. Aha berekanye bavuga ko Imana ishengero ryayo ku isi rigizwe n'abagabo bubahiriza amategeko y'Imana, ngo ariko iryo shengero ni ishengero rikiri ku rugamba, ntabwo ari ishengero ryanesheje. Imana idufashe. Yesu ashimwe. Amen. Babana gituma bavuga ngo l'impression trouve au bongre urwanfu ruricavanganye n'ingano cyangwa se n'imbuto nziza. L'impression trouve au bongre retike n'urashone pre muri imbuto ko tubanze urwanfu demande serviteur uko ni kabigisha babajije ubigisha wabo mero metre levati ariko umugisha nababwira ati non de père quand la charge pre vous devez tirer au bongre le pied de l'évangile ne ramène pas seulement des bons poissons, il en ramène aussi des mauvais et Dieu se reconnaît les signes. Imana ishimwe cyane. Aha tubona ko bamaze kuba tumwigisha ko boshobora kurandura urwanfu muri zangano yababwiye ngo ntabwo mushobora kurandura urwanfu kubera ko bizi ubwoba ko mu kurandura urwanfu mushobora kuvanamo n'imbuto nziza, ngo ariko urusenga rubwe ruterewe mu kiyaga rushobora kuroba ifi nziza na mbi, ariko ngo umwigisha wazo amenya nziza. Imana ishimwe cyane. Aha birumvikana ko rero naho amakosa agaragara mu itorero ayo makosa agomba kubonekamo kugera ku iherezo, ariko tubona ngo ni kuri iryo torero nyine rigomba kurangiza umurimo w'Imana yacu. Ni igihe cyane. Igitabo kwitegura kandi gaheruka paje ya 23 mu majambo asanzwe umwanditsi yagaragaje kwavugishwa kwitegura kaga paje 23 aho yerekanye ngo muri iki gihe se w'ibinyoma arakora nk'uko yabigenza mu gihe cyashize, yiyemeje gutera akaduruvayo mu Badiventiste. Aleluya. Turi kumwe. Banditse ngo muri iki gihe se w'ibinyoma arakora nk'uko yabigenza mu gihe cyashize, yiyemeje gutera akaduruvayo mu Badiventiste no guheza mu rungabangano abana b'Imana. Ni muri ubwo buryo mu gihe kigufi cy'amateka y'itorero ryacu by'umwihariko mu myaka iheruka udusiko twagiye twishyira hamwe guteza umuvurungano no kwirema ibice. Utwo dusiko tuba tuyobowe n'abitwa abagorozi, turasenya
mu cyimbo cyo kubaka umurimo wacu ntushigikira kugeragerezwa bibiliya muzabamenyera ku byo bama imana idufashe. Ibi rero mubona turimo byari byarahanuwe n'umwanditsi yari yarabibonye ko mu minsi y'imperuka hazaboneka urusiko noneho twishyire hamwe kugira ngo dushobore guteza akajagari mu Badiventiste no gusohora ubwoko bw'Imana. Ariko tubona ngo umurimo w'utwo ntabwo uzoba ushigikiwe no kugeragerezwa bibiliya imana yacu ni cyane. None rero hari ibihano dukunda kurega mu gitabo Umurimo ingingo y'144 aho berekanye ngo itorero rimeze nk'igirahodokiya imana ntiri hagati muri ryo, imana idufashe. Aya majambo rero bagatema yizumba mu kwerekana ko imana yataye Abadiventiste, none mbere bakerekana ngo imana ntabwo iri hagati muri bo, imana idufashe cyane. Ariko se iyi nyandiko turatahura isiguro yayo. None rero batwereka ngo itorero rimeze nk'igirahodokiya imana ntiri hagati muri ryo, uko no kurizera kwijana kubera ikisi. Igitabo cy'Ibyanditswe Yohana igice cya 3 umurongo waho wa 20 handitse ngo mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu n'iyundi yanjye agugura urugi ndigire dusangire imana idufashe. Bisigura ko rero imana ntabwo iri ndani muri Laodikiya ariko ngiri hanze y'umuntu wese. None ngo umuntu yumvise ijwi rya Kristo agugura urugi, Kristo ahera akatinjira iwe maze bagasangira imana yacu n'ibimwe cyane. None rero igitabo Umurimo ingingo y'170 handitse ngo nahuguriwe kubwira Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bo mu isi yose ko imana yaduhamagaye kurema ubwoko buyibereye umutungo wayo w'umwihariko w'agaciro. Yategetse ko ishengero ryayo ku isi rigomba kuguma mu bumwe bwuzuye mu by'umwuka wera no mu nama z'Uwiteka nyiringabo kugeza ku iherezo. Imana ishimwe cyane. Aha tubona ko rero Ellen White ngo yahuguriwe kubwira Abadiventiste bo mu isi yose ko imana yabahamagaye kurema ishanga cyangwa se ubwoko buyibereye. Imana ishimwe cyane. None rero ingingo y'173 mu gitabo Umurimo yanditse ngo imana yahaye itorero ryayo ubutware bwihariye n'ubutegetsi budashobora kwirengagizwa n'uwo ari we wese, kuko umuntu aramutse abikoze yaba asuzuma ijwi ry'imana. Imana idufashe. Ariko twabonye ko rero ngo muri iki gihe rero uduze ngo twagiye twishyira hamwe guteza akajagari mu Badiventiste no guhamagara mbere kuko bw'Imana usohoke muri urwo dusiko cyangwa se mu itorero. Urwo dusiko ntabwo twatumwe n'Imana. Imana idufashe. Batubwira hepfo yaho ngo umwe mu miterere rusange y'ubugorozi gito ni ukugira umwete, umwuka wo kwirema ibishi, intonganya no kwivumbura. Imana idufashe. Tubona ko rero ubugorozi bukomeye bugomba gukorerwa indani mu itorero. Tubona neza ko mu gitabo manuscript cya Ellen White cyangwa se inyandiko y'iminwe berekanye amajambo adasanzwe aho berekanye ngo n'igitabo manuscript page ya 20 yakuwe muri manuscript page ya 20 aho banditse ngo ni Ellen White ariko aravuga nihaniye mu itorero y'Abadiventiste mu munsi wa karindwi. Ni Ellen White. Nari mfite imyaka 17 y'ubukuru naje kenshi mu materaniro ya William Mirere wari ufise imbaraga nyinshi n'ubushizi bw'amanga. Nemezwa n'umwuka w'Imana kuva mu itorero ry'Abadiventiste, ariko mbonye gahunda y'iri torero ndavuga nti naho rwaba urupfu cyangwa ikindi kintu cyose nta cyankora mu itorero ry'Imana. Amen. Ahubwo niteguye kurisinziriramwo cyangwa nkarimeneramo amaraso y'Imana idufashe. Aha rero tubona ko Ellen White ubwiwe yihariye mu itorero ry'Abadiventiste, none ngari batirizwamo amaze kubona gahunda yayo n'ingene ritunganijwe abona ko nta kintu na kimwe cyashobora kumukura mu iryo torero. Mbere yemanga neza ko yiteguye no kurimeneramo amaraso y'Imana idufashe. Yesu ashimwe. None rero tubona neza ko n'aba Ellen White yapfuye ari mu Badiventiste. Mu gitabo cyiswe ngo Ellen White Hero de Prophecy ni igitabo kivuga ngo Ellen White n'ingabire y'ubuhanuzi page y'182 kiri mu Gifaransa. Hari amajambo Ellen White yahanditse avuga ngo inyuma y'umugabo wiwe mu 1881 Ellen White yagerageje kuba mu mavugurura y'Abadiventiste ngo ariko ntiyigera atoka kuba muri komite y'abo Badiventiste. Ngo none rero ngo yakumye aramwizera Abadiventiste kugera ku rugo rwiwe
15 Imana idufashe Yesu ashimwe ngo yaguye mu Adventiste umunsi wa karindwi kugera ku rugo rwiwe rwabaye itariki 16 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 915 Imana idufashe aha rero nanga tubona ko Ellen White yarinze apfa ari umwizera w'ishengero ry'Abadiventiste mbega ni ndabona umuntu yahanuye yeretswe nyuma ya Ellen White ko iryo shengero rigomba gusohoka Yesu ashimwe turi kumwe ego none rero tubona neza rero ngo umwuka wo gusenya umwuka w'ubuhanuzi utugira inama ikurikira ngeze mu gitabo gutegura kaga paje 23 umwuka w'ubuhanuzi utugira inama ikurikira umwuka wo gusenga uzuruzura umwizera wese kandi kwirema ibice tuzarangira mu itorero ry'Imana yacu idufashe cyane none rero muri aya majambo nyene yakuwe muri manuscrit cyangwa se mu gitabo Ubugorozi n'Integuza cyasohozoranijwe mu 1992 banditse ngo umuntu wamenye iri torero Yesu ashimwe twumve aya majambo yakuwe mu gitabo Ubugorozi n'Integuza paje cyangwa se cyanditswe mu 1992 berekanye ngo umuntu wamenye iri torero ahangaye kurivamwo abayigereza ko nuguca ubugingo aja mu rupfu birumvikana ko mu itorero hashobora kuba abayobozi gito nyamara umwami Yesu atubuza kubacira urubanza no kubatunga urutoki atugira inama ati isi kwisi ntituzohabwa abamarayika ngo baduhagarare imbere tuzabwirizwa n'abanyantege nke n'abakora bimwe natwe Imana idufashe tubona ko rero umuntu yamenye itorero ahangaye kusohokamo abagize gute abayigereza ko ngo no gutakaza ubugingo yerekeza mu rupfu Imana idufashe rero bavandimwe turumva neza ko rero umuntu wese yamenye itorero hamwe yohangara kubisohokamo yobayigereza ko reka Imana idufashe kugira ngo twome ku rubatiro nyezina rwemewe n'ijuru ruzina rya Yesu Sabato nziza umunsi w'umunezero mwese twabakuje mu izina rya Yesu kandi bari habwa icyubahiro reka turamutse kandi n'abatumva haba bamaze kwakira indamuso yacu mbere n'abandi bariko bararengana ngaha hafi yacu n'abariko baragira ubutumwa bwiza bw'ubwami buraciye mu mpapuro n'ubuciye muri ano majwi ariko arumvikana abona kw'ibuma bari habwa icyubahiro yakoze cyane uwatubanzirije imbere amaze kwereka ko ishingiro ry'Abadiventiste umunsi w'indwi ryahamagawe kandi ritoranywa n'Imana kugira ngo ribwirize ubutumwa bwiza ku isi yose twagomba twibutse rero data ku ruhande rw'abiyita Abagorozi ko ibyo amaze gusoma byose ni kuvuga mu gitabo cy'ikiraka cyo misi y'iherezo ku byamya cy'ijana na 32 ijana na 33 byose Irene Gurude Harmon yabyeretse kandi yongera byandika mu mwaka w'igihumbi n'amajana 9 mu mwaka w'igihumbi n'amajana 913 nibaza kuzana igihamya cyerekana ko ibyo yasomye by'uko umurimo uzorangiza bitwa Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ubwa mbere hoho iryo ni izina Imana yarihereye nk'uko tuza kubibonera hamwe bumve ko ibyo baza gusoma byose bategerezwa kutwereka n'imyaka uko igenda ikurikirana ku bijyanye n'ubwo butumwa hanyuma rero mu gihe duteze amatwi twakaba twibutse ko ishengero ry'Imana ari umubiri umwe kuva muri Edeni gushika muri aya masaha tuhagazemo nko mu gihe cya Laodikiya kandi Laodikiya mwese murabizi itarakurwaho yatanguranye n'igihe cyo kubaho kuva mu mwaka w'igihumbi magana 1944 gushika n'uno munsi turacyari mu kiringo cya Laodikiya wanashaka mu madini yose abaho muri iyi si hanyuma rero ibyo birumvikana ko twisunze inyandiko zivuga ko Laodikiya iza kandi ikomeye kugereranya Abadiventiste b'umunsi w'indwi kandi iyo Laodikiya ikabigereranya n'abantu b'akazuyazi b'abanyabukonje mbere badakonje ntibabire ariko Imana igira inama hanyuma twagomba tubikuze ko iyo Laodikiya kandi ifise iby'Imana yayihaye bisa n'iby'Abisirayeli ba kera abo Bisirayeli ba kera rero nibo bari baraturanijwe n'Imana kandi nibo baturanijwe n'Imana nk'uko n'ubu biri
dusomye mu gitabo cya Yesaya igice cya 2 umurongo wa 3 havuga ngo ku isi yo n'abazo umurokozi kandi abegeratuba n'abarasiratuba bose bazobarikiranya babwirane amakuru yuko bakwiye gutumbera ku nzu y'Uhoraho ya Isirayeli kugira ngo ibigishe iby'ubwenge bw'Imana twakira ijambo ry'Imana. Yesu nawe kandi nako Pawulo amaze guhamagarwa mu mwaka wa 63 nawe yarabwirije ukuri aremanga mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 aho yavuze ko Abisirayeli bafite ibyo barusha abanyamahanga bose bo mu isi kubera ko babikijwe ibyera kw'Imana. Hanyuma tugarutse tugasubira mu gihe cya Yesu ahanasoma muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 23 umurongo kwito wa igice cya 4 umurongo wa 2 na 23 baranditse ngo igihe kizogera kandi kiraje ubwo abasenga Imana cyangwa abasenga data bazomusenga bishimye mu mwendo mukuri twakira ijambo ry'Imana. Natwe twaje ngaha kugira ngo duteshe aba bantu base gukebwa mu mitima maze bagakebwa ku mibiri gusa baze kuvuga ibihumembeshwa n'umuyaga nk'uko mugiye kubibona. Bashobora kwandaka bakavuga ibya Noel, bashobora kwandaka bakavuga ibya pasitoro, bashobora kwandaka bakavuga ibyo gusengera mu rusengero, ariko ibyo byose turagaruka tuzo kubibasobanurira. Baragaruka bakaza kwandika ibijyanye n'ibihembo ariko bameze baraza gukata bagaruke bavuge iby'abakuru b'ishengero b'abagore, baraza kugaruka bakate bavuge ku bijyanye n'iby'imigenzo iboneka muri jiya, baraza kugaruka bavuge ku by'ababatiza n'abatabatiza n'ibindi byinshi tutorondora nabo baraza kubyiyumvira. Ariko abantu b'Imana byose bikuwewa n'umuyaga kuko byose byashingiye igihe cyacu nk'uko Isirayeli yari yarezwe n'ibyagezwe by'igitutu niko kandi byagezwe by'igitutu byagezwe kubashikana ku mubiri bwite maze byose bikaburizwamo. Imana ishimwe. Hanyuma rero muze kwitega amatwi abiri nimuze kubitega amatwi ugutwi kumwe kubera ko bihabaye baheramo bikabaroga. Hanyuma rero iyo migenzo twagomba tubibutse ko iyo yategerezwa kubaho mu ishengero na n'uno munsi y'Abadiventiste b'umunsi w'indwi, ariko kandi umuntu wese ku giti cye akayisohokamo. Aha rero dusomye hariya mu gitabo Yesu ashimwe, dusomye hariya mu gitabo cy'ibyaha byo bisi y'iherezo ni ku gihanda cy'amajana 879. Reka turabe ipande ijana 94 turatunga turabe ku bihanda byaho bihari turiko turiruka cyane. Ijana na 91 turasoma mu izina rya Yesu, turasoma mu izina rya Yesu. Baranditse ngo ubugorozi bugomba kujyanirana n'ivugurura, ubugorozi bugomba kujyana n'ivugurura. Ivugurura n'ubugorozi bigomba kubaho biyobowe n'umwuka wera. Ivugurura n'ubugorozi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ivugurura ni uguhinduka musha mu mibereho y'iby'umwuka, ikanguka ry'imbaraga z'intekerezo n'iby'umutima, ni izuka ribatura ku muntu akava mu rugo rw'iby'umwuka. Iryo ni ivugurura. Ubugorozi bwo bisobanura kongera gusubizaho gahunda ihinduka yo mu bitekerezo no mu nyigishirizo no mu nyigisho, akamenyero n'ibikorwa. Ubugorozi ntibugomba ntibuzera imbuto, ubugorozi ntibuzera imbuto butomatanye n'ivugurura twakira ijambo ry'Imana. Ubwo bugorozi rero Yesu ashimwe, iryo vugurura ntirigomba kuzera imbuto ritomatanye n'ubugorozi. Biraza kubagora mu wundi mwanya. Reka dusome mu gitabo bise Abami n'Abahanuzi. Umuhanuzikazi yise Abami n'Abahanuzi. Yesu ashimwe ni ku rupapuro rw'amajana 435 turasoma mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Dusomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu gihe kihashika, mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 12 umurongo wa 17 havuga ngo icyo gisato kigirira inzigo wa mugore kirigira ngo kigaruke hama kirwanye abitondera ibyagezwe n'Imana bafise n'ibishingira Yesu intahe twakira ijambo ry'Imana. Ayo masigarira rero agomba kurenganwa n'igisato kigomba kuyarenganya. Ayo masigarira ibyanditswe byera byerekana ko ari Abadiventiste b'umunsi w'indwi nk'uko igitabo umwiteguro w'imvura y'itumba ku ipande ya 36
babyemeza ko abadiventiste b'umunsi w'indwi ari bo bisirayeli bo mu buryo bw'impwemu twakira ijambo ry'Imana. Muri iki gitabo rero cy'Ivugurura n'Ubugorozi ni ku cigwa cyitwa ngo Ivugurura, tugomba dusome amasiganira aya ariyo n'abagorozi abaribo turasoma mu izina rya Yesu. Abaranditse ngo mu bihe biheruka gahunda yose yashizweho n'Imana igomba kuvugururwa. Yesu ashimwe. Gahunda yose yashizweho n'Imana igomba kugenza gute? Abaranditse ngo icyuho cyaciwe mu mategeko y'Imana igihe umuntu yahinduraga isabato kigomba gusibwa. Ubwoko bw'Imana bwasigaye, ubwoko bw'Imana bwagenje gute? Ubwoko bw'Imana bwasigaye twasomye ku mwiteguro w'imvura y'itumba kandi abadiventiste b'umunsi wa kangahe. Nitwasoma mu busobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe mu gitabo cya Simite turaza kugisoma ngaha umwanya ubonetse. Murabona ko atari umwanya ndetse wo kubyumvikanisha, ariko umwanya tutaza kuwuronka baza kutwereka ko abadiventiste b'umunsi wa karindwi ariryo shengero ry'abasigaye. Aha baranditse ngo ubwoko bw'Imana bwasigaye buhagaze ari abagorozi imbere y'abatuye isi. Abo bagorozi b'amasigarira ariko abadiventiste b'umunsi wa karindwi bagomba Yesu ashimwe. Murinde kubyumvikanishe neza, ayo matwega arahindukamo amarira. Abaranditse ngo isi igomba kugaragaza amategeko y'Imana ariyo rufatiro rw'ivugurura cyangwa ubugorozi. Yesu ashimwe. Twasomye mu byanditswe Yohana 2:17 havuga ngo icyo gisata kigirira wa mugore iki, hanyuma ngo kize kigaruke kirenganye abasigaye bitondera amategeko y'Imana bigisha Yesu bafise n'ibishingira Yesu iki intahe aribyo mwe buhanuzi. Birumvikana ko abadiventiste b'umunsi w'indwi aribo bigisha amategeko y'Imana ku isi, nibo berereza Kristo kandi nibo bafise n'ibishingira Yesu iki. Ibi bitabo byose ni iby'abaki? Ni iby'abihaye kwitaba abagorozi. Reka rero dusome mwumve ko abo bagorozi ari abadiventiste b'umunsi w'indwi. Dusomye mu butumwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere. Yesu ashimwe. Ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere paji 130. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Igitabo ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere ni ku rupapuro rw'138 baranditse ngo mbega abadiventiste b'umunsi wa karindwi ntibari gusohoza ubugorozi bwuzuye. Yesu ashimwe. Mbega abadiventiste b'umunsi wa karindwi ntibari gusohoza ubugorozi bwuzuye. Rero nibaza ko nabo barazakuza batwereke abo bandi bagorozi batandukanye n'abadiventiste b'umunsi w'indwi. Ubwa mbere ho Ivugurura n'Ubugorozi bigomba kubera mu ishengero. Kubera iki? Kubera ko mu gitabo cya mbere cy'Abikorera igice cya 3:16 baranditse ngo ntimuzi yuko umubiri wanyu ari urusengero rwa Hamwe yera, umuntu niyonona umubiri wiwe Imana nayo izogenza gute? Izomurandura kuko urusengero rw'umubiri w'umuntu ari uwera. None rero nta muntu yoshobora kurwara hanyuma ngo aje kwa muganga bamuvure kugira apfe, ahubwo muganga amuvura kugira agenze gute? Abeho. Ibyo bisanzwe bizwi. Dusomye mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Daniyeli ku ipaji 12 baranditse ngo noneho abadiventiste b'umunsi wa karindwi nibo baprotestani b'ukuri nitwakira ijambo ry'Imana. Hanyuma mu mapaje abanza muri iki kigwa cyitwa ngo Ivugurura cyiswe Ivugurura mu bahanuzi n'abami, ngaha mu rupapuro rw'amajana 34 ku isi yo hagati baranditse ngo abadiventiste b'umunsi wa karindwi nibo ba protestante. Yesu ashimwe.
ni kuvuga ngo Protestant batabyumva bisigura ngo abahakanyi, ni kuvuga ngo nibo bahakana inyigisho z'ibinyoma. Hanyuma ababene data bakunda kuvuga ngo mwebwe bari bari umunsi wa karindwi musabwa gusohoka, ariko baranditse hariya mu gitabo cy'intambara ikomeye ipaji y'amajana ane na mirongo ibiri na gatanu, paji amajana ane na mirongo ibiri na gatanu, mwumve aho dusohoka twerekeza. Yesu ashimwe. Abaranditse ngo ni ku kigo cya 38 3:4-3:7. Abaranditse ngo uko niko ubutumwa bw'umumarayika wa gatatu buzovugwa igihe kimaze gushika, aho buzovugwa hakoreshejwe ubushobozi bwinshi. Umwami azokoresha abantu basanzwe arongore ibyiyumviro byabo bitangira igikorwa cyiwe. Ugusuka kwa Hamwe yera mu bakozi nibyo bizobahingura babe abakozi bashitse, ntibazohingurwa n'inyigisho z'ubumenyi bakomoye mu bigo byo kwigisha abantu. Bafise ukwizera kandi basenga bazokumva bagorerwa gusohoka, bazokumva abantu b'Imana bagorerwa gusohoka bafise ishaka yeranda, bashikirize amajambo y'Imana yabahaye. Imana ihabwa icubahiro, kandi ibyaha by'Abagorozi bizoshirwa ku mugaragaro twakira ijambo ry'Imana. Rero dusabwa gusohoka tuja kubwiriza iki? Dusabwa gusohoka tuja kubwiriza iki? Nabo bagabo barabizi kabisa. Hanyuma rero basanzwe babizi ko Abadiventiste dusomye mu gitabo ca Service Chrétien ku rupapuro rw'120 tuko turihuta, urupapuro rw'120 turasoma mu izina rya Yesu. Nabo badufashe gusoma nuko bandikube baranditse ngaha ngo Elena yaranditse ngo Abadiventiste umunsi wa karindwi bari gutera imbere. Yesu ashimwe. Abadiventiste umunsi wa karindwi bari gutera hehe? Bari kukuba umubare wabo barubaka za misiyoni, ni kuvuga ngo baratunganya abavugabutumwa, kuko nibo ba misiyoneri baja kubwiriza ubutumwa hafi na kure. Imana ihabwa icubahiro. Aho rero twohava duca tuvuga ko nk'uko umusifuzi wa mbere yatubanjirije yabyerekanye, kandi niba baza kutwereka baza gukurikiza imyaka, nibyo tuza kubasaba. Aha twavuga twibutse ko barashaka ibintu birindwi ishengero ry'Imana ritegerezwa gusohoza byemewe n'Imana, nibo bariko barabisohoza. Reka ndabisome mu buryo bw'ipfunyapfunyo aho nabyegeranije ngaha hafi. Turabona ko Abadiventiste umunsi wa karindwi byahanuwe na Elena kuri Harmoni biciye mu gitabo cy'ibyago byo mu minsi y'iherezo, ni ku gihamya c'amajana 785, aho bavuze ko intambara ikomeye itegerezwa kuzotangwa ku isi yose. Yatanzwe na bande gahemwe? Yatanzwe na bande? Intambara ikomeye yatanzwe n'Abadiventiste umunsi w'indwi. Hanyuma ku gihamya c'amajana 32 baratubwira ko inyandiko nka broshire mwazibonye mwese zirimo ziratangwa ngaha, abantu bose barazifise. Mbere nibaza kuba amarere yamaze kuzigaza ni Bujumbura, haranditse ko inyandiko zizokwirakwizwa ku isi yose biciye mu mabroshire aribyo binyamakuru byacu. Yesu ashimwe. Ni bande bariko barabitanga gahemwe? Mwabonye ari bande ngaha bariko barabitanga? None abantu numva ko bariko barasohoza iby'Imana. Yesu ashimwe. Hanyuma rero noneho rero bamaze kudusomera muri evenema mu ngingo z'132-133 aho batweretse ko ubutumwa buheruka busabwa kubwirizwa n'Abadiventiste umunsi w'indwi. Mbere n'imyaka ikaba yagiye irerekanwa hepfo. Musanzwe muzi ko muri Matayo igice ca 24:14 havuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami ku isi yose kugira ngo bere ikimenyetso kibere cyabona amahanga yose, maze inyuma y'ibyo muhezo uzocungeza gute? Uzocuza. Noneho ubwo butumwa bwiza bw'ubwami nibwo butumwa bwa marayika wa gatatu. Abadiventiste rero batanguye bamubwiriza, na n'uno munsi nibo basabwa kumubwiriza nk'uko byanditse mu gitabo
cy'inyandiko z'ibanze ku rupapuro rw'ijana na 24 aho nibaza kuhakoreka turaza kuhasukura nyezina igihe tuza kugaruka tugafata ijambo. Hanyuma rero ubwo butumwa nabwo kandi muraheruka kubyibonera ko bwabwirijwe ku isi yose biciye mu kinyapfunyo y'imvugo y'icyongereza twise ngo TMI. Tuvuga yewe noneho bisigura ngo twese hamwe mu gikorwa cy'ivuga butumwa. Aho rero ibyo nta n'ibyo murigera mubona muri aba bagabo biyise abagorozi. Hanyuma kandi aha byarahanuwe twisunze mu gitabo cyitwa Ministeri Evangelique ku rupapuro rw'amajana 399 byarahanuwe ko mbere y'uko Kristo agaruka ivugurura n'ubugorozi bigomba kubanza kubaho mu ishengero, kandi ibyo bizobaho ku rugero ruhenze ibyabayeho mu gihe cy'intumwa. Kandi abana b'Imana bazokorera mu rusengero bongere bakorere no mu mihana yabo nk'uko byanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 urugwa 42 ahavuga ko abigishwa ba Yesu iminsi yose mu rusengero no mu mihana ntibahorereza kwigisha iby'ubwami bw'Imana twakira ijambo ry'Imana. Musanzwe muzi ko abantu bakorera mu matsinda ni bande gahemu? Amatsinda ariko arakurwamo abantu bafungirwa mu busho bwa leta ni bande gahemu? Baba bakuruwe hehe? Nibyahanuwe si byahanuwe? Murigera mwumva aba bahungu biyise abagorozi baboneka muri ibyo bihe by'amatsinda? Mwarigeze mubyumva? Byarabatambutse. Hanyuma twagomba dusome mu gitabo cyitwa ibyakozwe mu isi y'iherezo. Ntabwo turafite mikoro kandi iyo byatubona byiza reka dusome mu gihamya cy'amajyana 265 mwumve ko abadiventiste b'umunsi wa karindwi ni nabo bahawe burya butumwa bwose bwa marayika wa gatatu. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu mbere banashaka n'ubutumwa bishingikirizaho aribwo bw'iwacu ko aritwe tubufise n'abadiventiste b'umunsi wa karindwi aribo bagorozi. Abaranditse ngo neretswe ko ubugorozi bw'iby'amagara mazima ari umugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kandi ko bifatanye nk'uko ukuboko n'umubiri bimeze twakira ijambo ry'Imana. Mu gihe twamaze kumva ko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bufiswe mu biganza n'abadiventiste b'umunsi w'indwi, kandi abadiventiste b'umunsi wa karindwi bafite amazina menshi. Bitwa Ivugurura, bitwa Ubugorozi, bitwa ishengero ry'Imana, bitwa abadiventiste b'umunsi w'indwi, yewe amazina yose ashoboka ahurikiye ku bagize abadiventiste b'umunsi wa kangahe w'indwi. Icyo dusabwa kwirinda gusa ni ukuba twotera umugongo ubwo butumwa Imana idufashe. Hanyuma rero tugarutse, murakoze cyane. Tugarutse rero kuri aba bagabo bita abagorozi ngo nibo bahanuwe bapfa kwiyita iryo zina, kandi mwamaze kubona ko ari izina ry'abadiventiste b'umunsi wa kangahe. Aha batakuva ngaho badusabye ikigongo kubera ko n'abasumana baki n'abambutsi. Murabona ko n'ibitabo byose by'abadive aribo babifise. Turamutse dusomye mu gitabo cyitwa inama z'itorero Yesu ashimwe, bagomba babereke abantu bahanuwe nk'abahanuwe basabwa gufatanya n'abapasitoro hama bakarangiza umurimo. Mwebwe mwarigeze mwumva abagabo bafise abapasitoro? Mwarigeze mwumva babafise? Kandi aba bagabo abapasitoro kuri bo n'abanzi babo ntabwo babemera kandi arabahanuwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Dusabe uri hafi yacu abana turabira mu byakozwe n'intumwa paji ya 57 nanjye nawe mu gitabo cy'inama z'itorero nabo bakirabemwo mu ipaji ya 91 mu kigo cyitwa ngo ndi hano mwami ntuma. Yesu ashimwe. Reka twasome mu izina rya Yesu. Ngabo abantu basabwa kurangiza umurimo baranditse ngo ndi hano mwami ntuma, imperuka iri hafi, izadutungura nk'umujura wihishwa kandi mu buryo butagaragara nk'uko umujura. Murantunga. Reka some hakurya. Aha baranditse ngo Uwiteka yemera gukora umurimo ukomeye Uwiteka yemerera gukora umurimo ukomeye abamwizera. By'ukuri bose abizera b'abakoranabushake nibamara guhaguruka bazovuga ubutumwa maze babubwirize abanyabyaha binjire mu ishengero, kandi tuzobona imitima myinshi icika Satani twakira ijambo ry'Imana. Ababwiriza butumwa b'abakoranabushake turikumega yewe abakoranabushake bacu ngo nibamara guhaguruka bazobwiriza ubutumwa bwiza abanyabyaha binjire hehe? Binjire hehe? Aba nabo basohora abantu hehe? Muri Yesaya igice cya
na ca Mikayeli n'abamarayika biwe bagwana na ca gisato kirakororwa niyo yanzoka ya mbere irindi ninde ni mugwanizi ngo gikuba umurizo wacu kimanura icya gatatu c'abamarayika. Iyo bavuze umurizo rero baba bavuze inyigisho abagabo biyise abagorozi bagomba gucisha ngaha kugira ngo barenganye canke batunge urutoki abahawe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu adufashe. Rero aba bagabo mubona ni umurizo kubera ko n'inyigisho nibo batwaye inyigisho z'ibinyoma. Hanyuma rero iyo bakoresha umurizo wabo bakurura abantu mw'ishengero kandi ishengero rigereranya ijuru, turaza kubisoma muri temanyaje. Hanyuma kandi iyo bakoresha umurizo bakoresheje zino nyigisho zabo z'ibinyoma. Hanyuma twagomba tubibuze ko aha ni mwipaje y'amajana abiri ku kigo kivuga ngo ubufatanye bw'abakorana gushakira abapasitori berekana ko abakorana gushakira abapasitori umwanya urangiye uraza kubikomeza nyuma. murakoze cyane barakutwereka ko abapasitori cyane Imana ibahumutsa cyane. Hanyuma Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mugiye kubona rero ibigiye guca ngaha. Urumvise ibintu bavuze? Mwabiteze amatwi? Mwabyumvise? Uyu munsi ni uyu munsi. Ibi bitabo byose birindiriye twebwe. Biraturindiriye mugiye kumva. Mwumvise ukuntu bagiye baragendekera? Ndabinginze umuntu wese ashaka ukuri afata agapapuro n'agakaramu, hanyuma turaraba abahawe umurimo mu isaha ya nyuma, abo twifuza kuraba kuko nicyo cyico turimo. Bene data muritegura tubahe umwanya nimwakire muhugure bano bantu, kandi bariya bantu muberekane mwaho amapaji basome bamenye bazorangiza umurimo wanyu ngaho ubanya ngo wanyu. Murakoze mutugira isaha isa kuri yuzuye turageza na 45 dusenge. Turagushimira Imana yacu waremye ijuru n'isi mu minsi 6 ukaruhuka ku munsi w'irindwi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko turi Karumeli kandi ko ibinyoma by'abayari bigiye gutsindwa, ukuri kwawe kukerekanwa n'uhabwe icyubahiro. Bana natwe udushoboze kuko natwe twokwishoboza tudashobojwe nawe, aha tuhabure ahawe haboneke, byose birorane tubishimire izina ryawe. Udufashe umwanya wose ubane natwe turakwiragije, woroshe imitima ikomantaye nk'amabuye ikuyoboke, iyoboke n'ukuri kwawe uzokoze. Basengera iteraniro ryose muri rusange impemu wawe rigendagendemo, tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Haleluya. Ndashimira Imana yateguye abantu ifashiraho umutima wo gutegura igikorane kibera ngaha i Buganda ku cyicaro gikuru kugira ngo mu Burundi bwose cy'Abadiventiste izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Twari twarabyipfuje twarabuze amahirwe sinzi ahubwo aba bantu y'ababofisi Imana ikohezagiremwe n'abo babiteguranye no kuri Imana ibongera umugisha kugira ngo ijambo ry'Imana rimaze iminsi rivugirwa mu zindi ntara zanyu z'ivugabutumwa mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Burundi bivugwe uyu munsi ngaha i Buganda itariki 24 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021. Imana yabitubahira. Imbere y'uko twinjira mu kigo nyezina kwerekana abazorangiza umurimo hagati y'Abadiventiste n'Abagorozi abaribo, tubanza gukubura umwanda yasize mu nzira kugira ngo tuwubakireko. Uwo mwanda ni uwuhe? Umwanda tubanza gukubura ni ubu ukurikira. Yasomye mu gitabo cyitwa Akaga Gaheruka, ubwo amusikuzi wabo yatanguye izina ry'iwe sinarifashe neza, yazanye igitabo cyitwa Akaga Gaheruka agisomamo ngo hariho udutsiko twagiye tubaho, yerekana utwo dutsiko avuga n'ibindi byinshi mugabo ntiyavuye igihamya ayo magambo yakuyemo. Nagomba manza ndabereke kino gitabo cyitwa Akaga Gaheruka, muri aka kanya tubabwire icyo ari cyo. Kuba maze kugisoma nicyo rero wait oya nicyo mugomba guhanura oya musubire kugisoma usomye urasomera abantu bawe ibirimo nga kiretse ukuzi igihamya byavuyemo uwacyanditse nguyu ijambo ry'ibanze hade ya kabiri. Iki gitabo cyagenewe itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Umugambi wacu ni ukugaragaza ku buryo buhinye kandi buhererekanye ibihe biteye ubwoba bigomba kubaho mu isi no mu itorero mbere ho hato yo kugaruka kwa Kristo nk'uko ubuhanuzi bubivuga. Iki gitabo kigizwe n'amajambo yasonzoranijwe ya Ellen G. White. Kuri yo
nongeyemo n'izindi nyandiko zimwe na zimwe nyakucandika yafashe ibitabo bya Rena White ngo yongeramo n'ibindi bimwe na bimwe iyo yabikubise mu mutwe turabandanya kuri iyo nongeye inyandiko zimwe na zimwe zo muri Bibiliya n'ubusobanuro bumwe na bumwe bikuye mu mutwe tumanuke ku mpapuro ziheruka z'iki gitabo umusomyi azohasanga ubusobanuro bw'amagambo yakoreshejwe na Mr. Rowen umunyamabanga w'iciciro gihoraho c'imibereho ya rubanda no kwishira ukizana mu by'idini cyanditswe na Mr. Rowen utarakurike ubutiko ibyiyumviro bya Mr. Rowen sibyo byatuzanya arwaza muri byanditswe byo muri Bibiliya n'umwuka w'iki ubuhanuzi. Haleluya, some imitima y'ubuhanuzi n'ibintu hano kandi ibyiyumviro bya Mr. Rowen kiragaho ku ruhande bwawe igira imbere. Ikindi yageze ahantu asoma muhuze ndakubura ikindi ubundi mwana wasikora na Bonfisi yavuze ngo abagorozi bahaza bahaguruka ngo ntimugire ubwoba ngo batukane ngo jiya ngo kweza abagore ngo kweza abapasiteri ngo noweli reka kubumbizo wengewe mu byo twaje ngaha nta mwana tutosiga w'ibinyoma byinjiye mu badigo tutawuguze kuko turabakunda bene data kifuza ko mwokira kifuza ko mwova muri ubwo buyobe hamwe tugiye tutabivuze twozobabazwa aya mahirwe tuba tuyapfishije ubusa uwo mwanda w'urudokorwa uno munsi naho baducereje mwabigize nkana muracererwa amasaha abiri tubarindiriye turangirwa ibiribwa kuvuga mwanze kuza mwacerewe n'ibigira nkana ngo muri ntikuvuge muga ntacyo n'ejo n'umunsi turabarindiriye n'ejo nta ngorane reka turabakunde tutabona ntitwari kuza ibyo rero byose bitegerezwa kuzokorwa. Ikindi yasomye mu gitabo cy'Ibyahishuro gico gisatu kigirira wa mugore inzigo Ibyahishuro 12 ku murongo w'indwi umugore ni shengero sibyo gaye hariho umugore mwiza maraya ariko shengero ryahakanye hakaba n'umugore mwiza ishengero ry'Imana umugore cyaramuhize hanyuma kimuhize ahagama barahunga hanyuma ngo kica kiramureka kica kirigira ngo kigwanye agise ngo kigwanye wa mugore urubyaro rw'umugore yaciye apanga urwo rubyaro ngo n'abagive rero niba urubyaro n'abagive wabagaye nawe ninde wabagaye ninde unyino nyoko ninde haleluya uyu munsi nimba mwebwe muri urubyaro rw'umugore nyoko yabagayaga yari yahunze ikiyoka ninde Ibyahishuro 12 umurongo w'indwi turaza tubigisha ubuhanuzi imitingo rabino yuzuye nike bagiye imbere. Ikindi yagiye asoma igitabo cyitwa PK abahanuzi azane yasohotsemo ibinyoma kuba umwanda magana 36 abahanuzi n'abami 336 umwana oya turatubikubure igitabo kiravuze atakinera gatandatu aranditse ngo ubwoko bw'Imana bwasigaye abere ku ntango yahereye mu bihe biheruka gahunda yashyizweho n'Imana igomba kuvugururwa icyuho cyaciwe mu mategeko y'Imana igihe umuntu yahinduye isabato gikwiriye gusibwa ubwoko bw'Imana bwasigaye bahagaze ari abagorozi imbere y'abatuye isi yaciye amurekeramo ngo ari abagorozi ngo b'Abadiventiste hari ibyo mubonamo ibyo musoma tubifisa nta kintu musoma ahubwo ibyo zikora byatsi ibyo bane mare ubwoko bw'Imana buhagaze ari abagorozi imbere y'abatuye isi bagomba kugaragaza ko amategeko y'Imana ariyo rufatiro rw'ivugurura cyangwa ubugorozi. Yaciye acomekamo ngo wari w'Abadiventiste usubira kubeshyira ku ruhimbi bwana bari bagitinya n'Imana ubashyira imbere y'iki gikorane soma ibintu uko biri tomeye mwibyo mu mutwe ndaje imbere iti reka baragatswe sibaza basigarira baragatswe ry'abasigaye ntibakiriho. Igitabo kiravuze ngo itariki 20 z'ukwicumi na rimwe 1986
kwishengero bakagumana bari basigaye nanye ibyizigiro byabo bikirenga mu mbaraga z'ibihamya hepfo ariko imbaraga yoroheje y'ukuri ntabwo yakabakaba imitima ngo maze kuri iyo mitima ifata umwanya mu mirongo y'ishengero ry'abasigaye aho ntibari bakiriho hanyuma tukiraho rero bagomba kumenya yuko iryo zina ry'abasigaye mwaryazwe ifate nayo yahaye ndagenda ku wundi mwana yasize mu nzira mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe hanzingurire kandi 138 yanabeshe rwose reka hasome handitse ngo mbega abadiventiste b'umunsi w'indwi bari gusohoza ubugorozi bwuzuye kugira ngo imitima yabo yahindanijwe n'icyaha yetwe ko ibirembe yo kwikunda ariko twende interrogation akabaza mbega iyo mitima ngo yahindanijwe n'icyaha ngo bariko barasohoza ubugorozi bwuzuye ngo iyo birembe yahindanijwe ikitwa yetwe wese yahasoma nko kwemeza nko gukonfirima ntiyashiraho twende interrogation hatahumvikana nabi bariya nabo batazi ibiba n'ibindi baca barasasira ndabona ko ibitabo mwisomere nibyo byiza bene data ntabayobye we warazi ibyo akora ikindi yavuze ntoregera ntavuze yavuze ngo broshire zose ngo zitangwe ngaha ngo zitangwe muri Abadiventiste siko yavuze ndugiriza amaboko umugorozi batanze broshire byumva tukurara umugorozi babonye ingoga imbere bakubona usubira ubeshe uriko urabesha ku murango ngabo abagorozi bariko barazitanga n'izindi zasigaye muzitegeze n'abandi muzibiri haleluya amen kubesha gutanga ibintu bitagira umutwe n'amaguru ndabavugisha ukuri tigira imbere uwo mwanda mumbe ko ari kubakira ko gahembe yagiye imbere mbega reka amatende cyane na wabo arutundi bagiye babesha yasomye 52 byandika byo bisi iberuka avuga ngo abantu bakunda gusoma ngo handitse ngo ishengero rimeze nk'igira udokira Imana ntigizende ngo nikiri muri byo akavuga ngo nibyo ngo rero agasoma ibeshyo gatatu murongo wa 200 ngo yangu Imana ngo ntigere iba mu ishengero ngo yamira inyuma reka tukubaze Bibiliya Imana ibamaza hehe igice cyo kuva 25 murongo 8 kandi bangirira heraho kuba kugira ngo ngere hagati muri bo izina ry'Imana habicubahiro amen Imana igerere kumbira inyuma batakwirondera inyuma ahubwo twebwe Imana iri hehe indani abayiri hehe inyuma kuko Imana ntayizende niba batarikora ni Imana n'ishengero ngo ni Imana iri muri cyo umva ni Imana hehe ikindi yanabeshe yavuze ngo batwaye ubutumwa bwa marayika wa gatatu zingurura kino gitabo 535 ahubwo ntibigeze banavuga igitabo cyitwa evangelism cyangwa ivugabutumwa nahageze ntibigeze bavuga ubutumwa bwa rubanda rw'abantu reka tubaze twibagire ikibazo mbega ubwo butumwa bahawe barabukuze sawa igitabo ivugabutumwa 535 sawa iyaba nyuma y'umubabaro wo mu 1844 abadiventiste b'umunsi w'indwi barashikamye mu kwitera kwabo maze bagakurikira inzira bafunguriwe n'ubuntu bw'Imana bashyize hamwe bakakira ubutumwa bwa marayika wa gatatu kandi bakabubwira abatuye isi imbaraga y'umwuka wera baba barabonye agakiza k'Imana Uwiteka aba yarakoranye n'imbaraga zabo mu buryo bukomeye umurimo uba bararangiye mungu barigeze bakubwira yego bakuze babwira ubutumwa bwo kwakangahe wa gatatu uraza kumubwira hepfo ubwiriza aba yaragarutse kubwira ngo buje guhabwa ingororano yabo sawa kabisa ariko mu gihe cyo gushidikanya yego cyakurikiye kiburi cyitezwe mu 1844 benshi mu bizera bari bategereje kugaruka kwa Yesu bararetse kwizera kwabo kumbe kuba turatiteraza mu ijuru abari bagizende baratubwirije hari ikindi yabuye umubaga yego ntabwo mu gihe ntabwo bwari ubushake bw'Imana ko kugaruka kwa Yesu ngo tinda bene aka kageni sawa kabisa ngaho ikindi yavuze ngo ubutumwa ngo bazobubwiriza ngo babugeze ku iherezo siko yavuze gaherezo
reka tubaze ibyanditswe bazokubwiriza ubutumwa ngaha makeyi ari basubira ibyanditswe ibitabo ibihamya umuzingo wa kabiri haranditse ngo bene data ari kubwira abadiventiste nibakomeza ko batagira icyo bitaho mukagumya kuba bise abikunda nk'uko mwamaze kuba abikunda nk'uko mwamaze kuba imana izobashyira ku ruhande maze ifata abandi batiyitaho bo ubwabo batifuza ibyubahiro byo mu isi kandi batazotinya gusohoka aba baratinya gusohoka kandi babitinya shyira amaboko hejuru nabo batatinya gusohoka nabyo ndimwo imana ihabwa icyubahiro abo rero batinya gusohoka niyo mpamvu ubutumwa uno munsi bwaje iwabo ngaho i Buganda harabandanya ngo batazotinya gusohoka nk'uko sebuja yabikoze hanze y'ingando bakemera gutukwa kubwiwe mwebwe mutinya gutukwa mbere mutukwa musohoke ibyo byubahiro bibaboshe mu birenge bige bandanye inshingano zizohabwa abandi none abo bararinde inshingano Hagati bazozikora bazozishyira mu mahame yabo ya buri munsi imana izotoranya abantu bicisha bugufi batazoshaka uko bazoshaka uko bahesha icyubahiro izina ryayo no guteza imbere umurimo wayo no kuyihesha icyubahiro izohagurutsa abantu badafise ubwenge bwinshi bwa kimuntu ariko bo bafitanye nayo kandi bashakashaka imbaraga n'inama abantu hano uvuze ngo nimwakomeza kuba bakiri abanenganezi turaba abanenganezi bakomeje kuba nk'uko bariko bakoze umurimo kera 83 ibyariko by'imisi iberuka ngahasono ngaho haranditse ngo ingingo y'amajana 655 handitse gutegana bamwe bari bagiye batugunywa hanze n'ishura maze bagasigara iruhande y'inzira sawa abahe bagomba batigeze bifatanya n'abaha agaciro gahagize intsinzi n'agakiza kuzuye ngo basenge ubudatezuka kandi bagwane ntibabibona maze bigumira mu mwijima imyanya yabo ihera kwifatwa n'abandi bakira ukuri hinjira mu mirongo hepfo imirongo yakuyemo abantu itutubona abo Kristo yagaragaje nk'abaje mu isaha ya 11 amen hepfo igitabo rero ibivuze ibihe byose 526 abafarisayo n'abasadukayo nabo bari bafite iminwa nuko Yesu yongera guhamagara abigishwa biwe maze bitegura kuva mu rusengero ariko atari nk'utsinzwe ahubwo nk'umunesha atsinze urugamba kandi amaze gusohoza umurimo wiwe aho kugira ngo barabagorozi babeshe ngaho inge abazorangiza umurimo bibande abazorangiza umurimo n'abadiventiste n'abagorozi n'abaki abagorozi imbere yuko njya muri Bibiliya na mbegu y'ubuhanuzi ngomba manza ntere kw'iresoni nubwo ntayizera ni ubwo abazorangiza umurimo naho mwayize mukayimara ntibigeze muhasoma ngomba ibitobore kuko umusadara arasara akava kwiki ijambo iyi je sinayizera mugabo nizera ukuri mwashizemwo haranditse ngo izina ry'igitabo cyitwa ngo ni indongozi yo kwiga Bibiliya yasohotse n'igihimba cya gatatu mu mwaka wa 2008 indongozi yo kwiga Bibiliya yasohotse igihimba cya gatatu umwaka wa 2008 urupapuro rwa 30 infobora ikibazo ofisi cyamunaniye cyo kumenya abazorangiza umurimo ni bande mu gihe giheruka naho no kwiga nasoma byinshi nyasome wumve aranditse ngo ubwoko ni kipaja 30 ubwoko bw'Imana bwo mu gihe giheruka ni cyakeraga yemwe oya ubwoko bw'Imana bwo mu gihe cyajari giheruka n'abagorozi ubwoko bw'Imana nasubiramo byinjire ngira yasamaye ubwoko bw'Imana bwo mu gihe giheruka n'abagorozi bigisha ibyo kugororoka kubwo kwizera
batanditse mwaka wa 2000 na kangahe aha barasomye iyo bahasoma biga amanyanga ntiyari kuyagira aramanja mukare bavuze ngo muno bazorango barabagorozi ngo abagorozi ingingo y'ijana na 42 igitabo cya evenema ibyo nemereje Minneapolis narabihamirije ku birebana n'ubugorozi bugomba gukorerwa amatorero ubugorozi bukwiriye gukorwa kugira ngo bube umuti w'intege nke n'ubuhumyi mu by'umwuka bukomeje gufata ubwoko bwari bwarahawe amahirwe n'imigisha ndetse n'intebe y'agaciro abagize ubwo bwoko bari barasohoka ari abagorozi bakuye mu yandi madini y'imihango noneho ubu bari gukora nk'itari amadini ya gukora kumbe aba aye barabagorozi kera umurimo ntibakire abagorozi bari gukora nk'ibyandi madini girane kandi ikindi nacyo ngo bari barasohotse ngo arabaki abagorozi barangwa no kugenda gute bagorera muri icyo gihe ntikibaho ahubwo bavuze ngo Ruteri yagororeye muri Roma mbega abadiventiste basohotse mu madini arenga 40 niba barayasomye arenga 50 idini ryose iyo riyobye tandukana naryo uyobe ugende kuyobana nabo ndetse n'abayigihane cyerekana ko abagorozi barangwa no gusohoka igitabo cy'ubuvuzi ibihe byose 181 handitse ngo kandi nk'uko wari umuco n'ubugingo by'abantu yasuye n'abatware b'idini mu gihe cya Kristo niko yagiye yavuga ibihe byakurikiranywe inshuro nyinshi Kristo yari yifura nk'uko yabigenjeje Yudaya igihe abagorozi bavuga ijambo ry'Imana ntibigeze biyumvira ibyo kwitandukanya n'amadini yari ariho ariko abayobozi b'idini ntibashatse kugira icyo bamenya ku muco ku buryo abari bawuzanye bahindukiriye bafise inyota yo kumenya ukuri mwumviriza aha hantu hakurikira abavuga ko bagera ikirenge mu c'abagorozi buzuye umwuka nk'uwari ubarimwo intarurwa mu bantu bo muri iki gihe abantu bake cyane nibo bumva ijwi ry'Imana kandi bakaba biteguye kwakira ukuri aho koturuka hose abagera ikirenge mu c'abagorozi bumva bahatiwe kureka amashengero yabo bakunda kugira ngo baronke uko bakira ukuri mu mwidegembyo abahungu kenshi abashaka ukuri bumva bahatwa n'iyo nyigisho ngo bareke amashengero y'ababyeyi babo kugira ngo bakurikize imyizerere yabo misha bariteguye kureka amadini yabo bazopfirayo bazobahonyora ndabarahindutse no kureka nawe bakuruma gahunda bitangiye kuko murayombera abantu biteraniye bitangiye gahunda zabo bifitiye imigambi yabo mutazamwongera nimubareke bibananiriza gahunda zabo nawe mubwirize ukuri bazobahonyora sino babiri bigira imbere mubwirize ukuri nawe uza kubavuga byo mubwirize ukuri ababa bakugeneye ni benshi ubuza kutigiteza umuntu utsinageze umuntu ibintu atabishaka teteka kitikane n'umureke nibananiriza imigambi yiwe ikibere batatu basino babesha tugende imbere abazobwiriza nshaka abazorangiza umurimo nyezina n'igitabo cyitwa nyezina abo nyezina rigashemagiza Imana bazoba abantu barahiriye imbere y'isi kubaka ku mfatiro za kera ninde abaha iryo zina ry'abagorozi abica ibirengero bagarukana inzira ni Imana ubwayo amen amazina yabo yanditswe mu bitabo byo mu ijuru kwari abagorozi amen hepati bagarukana ibyahozeho kera bakagarukana imfatiro zahozeho ku ngoma nyinshi ndabisomye muri Bible commentary muri 4 urupapuro rw'151 iki gihana kimaze n'ibibazo bya official yabarije ngo babwiriza ubuhe butumwa mbega twumvise ngo ninde bita abagorozi Imana yarangiye tugenda imbere igihana nacyo cy'umunyandiko testimony 9 hano amatestimony twese arakwiye hano testimony 9 urupapuro rw'126 haranditse ngo mwiyerekwa ryo mw'ijoro inkumi ikomeye y'ubugorozi mu bwoko bw'Imana
neza benshi bahimbaza Imana abarwayi bakizwa kandi ibitangaza birakorwa muhemu yo gusengera abantu yarabonetse nk'uko yabonetse ku munsi wa Pentekote habonetse abantu amajana n'ibihumbi bagendera ingo bazizingurura ijambo ry'Imana imitima yemejwe n'inkomezi y'Umwuka Wera muhemu yo kwihana y'ukuri yaragaragaye hirya no hino inzugi zaruguriwe kwamamazwa isi yasa n'imurikiwe n'umuco mvajuru ubwoko bw'Imana bw'abanyakuri kandi bwicisha bugufi bwakiriye imigisha ikomeye numvise amajwi yo gushima no guhimbaza byasa nkaho ari bwa bugorozi twabonye mu 1844 ubwo bugorozi bwari bumeze gute nta bakuru b'icyubahiro zagiye ntizariyo ntibahembwa abo ba perezida ntibabaho mwihaye iyo byose ntibyabaho ubwo bugorozi ejo tuzobwagura ingene bwakora turakuraritse ngo tuzogaruke umumbido n'ibyo byabyo n'ukugwa kw'aba bagabo tujya imbere mu gitabo kiri hano kinifashe hano nzingururira mu gitabo cha service de pagine n'umunani turare ese abo bagabo kwabo ngo barahawe ubutumwa baracari kumwe n'Imana bari kububwiriza cyane basubiye muri Egiputa hinga manze so n'iki nyandiko za mbere so mitro inyandiko za mbere yavuze ngo ubwo rero itorero y'abadiventiste ukurikirane itorero ntiryari rikiri ubwoko bwatoranijwe inyandiko za mbere 277 kandi by'umwihariko nk'uko ryari rimeze igihe umurimo w'akarengane wari ukaze izahabu itunganye yarahindanye ite nabonye ko iryo torero rikomeza kugumana imico yaryo by'umwihariko yera iyo rikomeza imico yaryo yera imbaraga y'Umwuka Wera yahawe abizera iba ikiri kumwe nabo abarwayi baba barakijijwe abadayimoni baba barirukanywe riba rikomeye kandi riba riteye ubwoba ku banzi baryo ariko siko riri turagiye zamurandikira aya mapaje zamurayasoma iyi ni paje umurimo w'umukristo pagine ni 9 muze muramenya aho mugeze handi 48 handitse ngo itorero ryamaze gutera umugongo umutware waryo ariwe Kristo risubiye muri Egiputa ritiyemeje iyi ni nyandiko pagine 8 umurimo w'umukristo yasubiye muri Egiputa ikimuma mwihumurisha amajambo ya kera Imana iyo itorero ryayo aya nayo masubiye muri Egiputa muri Egiputa mu buyobe niwe yavuge imbere abagorozi bazokora gute Mateyo 3 ku murongo wa 3 haranditse ukuri Yohana ko yari umugorozi yakoreye mu bugaragwa abantu bakamusangayo akababatiza kandi se yari umuherezi yakorera ku rusengero aho hari habonetse ibingahe gashengero ry'Imana ibiri abagorozi gutandukana uko bya Yohana wifuza ibihe byose atubwira ngo iki 138 Kuja Yohana nabahaye isomo ryo muri Matayo 3 ku murongo wa 3 wifuza ibihe byose urupapuro rw'138 nyarusakuzinturira muze muranyarutsa 138 handitse ngo kwamamara kwa Kristo yari yakiranye umunezero mwinshi kugera ku bategeka b'i Yerusalemu abaherezi n'abigisha ibyagezwe bari baragize ishari muzirikana aha hantu bari baragize ishari kubera inkomezi ya Yohana yakura abantu mu isinagogi maze ikabajyana mu bugaragwa igitabo cy'ubutumwa bwatanzwe kuri mbere ya mbere kivuga ngo umurimo wa Yohana ukwiriye kugenda gute gukorwa none bari gukora umurimo wa Yohana Yohana akura abantu mu isinagogi abajyana mu isinagogi mu bugaragwa namwe bari kubwira abantu ngo kume mu isinagogi muze murabyonga gahunda za pasiteri muze murakurukira yuko umugororere ngo akamupfireyo iyo nyandiko mwe mwayisomera muze murakurukira ibyo abandi wewe urozira ubusa bazomena amaso muzira ubusa kandi mukavuga ngo nagahamo ngo muriko murahamwa mwebwe ko muri Imana yabahaye mubwiriza ubutumwa bamukeneye ni benshi Yesu ntiyigeze abyonga idini yekoroye inyandiko zirabivuga yigeze akora nk'ibyo muriko murakora mwebwe Yesu yikomuka siko yigeze ariko mwana atakuhanga n'abaherezi Yesu ashimwe amen kiba batenuka mugira ngo muziza gahamo tugende imbere inyandiko za mbere paje 138 handitse ngo igitabo kiravuze ngo
imana ikaba igifise ubwoko bwayo ku isi tugomba gutegereza kwiyongera kw'ingabire ingabire zifitanye isano n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu ubwo butumwa buzosubiza ishengero ku kibanza c'intumwa kandi buzobera isi umuco atari umwijima imana yabitora rero ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzosubiza ishengero ku kibanza c'intumwa ingabire zikagaruka zigakora uno munsi muri aba bagabo hakora ingabire biga hakora inzego ba perezida ba vice perezida b'ibyiciro bande ibintu byinshi ejo tuzobyagura kamwe ku kandi uno munsi kubera ari umwanya muto ni ukubahonja ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni ukugarukana ishengero ku kibanza c'intumwa mbega abarayike bazosohoka abarayike nyakuri bazosohoka nk'igitabo ng'inguriro pari mwebwe mukaba mutazosohoka ntimurimo kasoma ingene bazosohoka mu vyanditswe somera inguriro ya 61 mbega abarayike nyabo afana bafekika kuko abafeki nabo bashobora kubaho dusome handitse ngo nabonye ko imana yari ifise abana bakiranuka mu Abadiventiste kw'izina no mu mashengero atandukanye yaguye kandi mbere y'uko ibyago bisukwa abapasiteri n'ababwirizabutumwa b'ubushake entre parenthèses laïque bazohamagarirwa gusohoka muri ayo matorero kandi bazokwakira ukuri bafise ibyishimo imana yabishobora ofisi laïque ni muri laïque originale uhamagarirwa kugenda gute abarayike bahamagarirwa kugenda gute abatazosohoka nibo sibo sawa kabisa tukimbere Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe amen kama Yesu mirongo itandatu n'indwi igitabo cye cy'ariko by'imisimperuka handitse gute handitse ngo muri ibihe byacu bibanziriza kugaruka kwa Kristo agiye kuruca ibyo mw'ijuru umurimo usa n'uwa Yohana umubatizo niwe ugomba gukorwa izina ry'Imana ntabwo icyubahiro amen umurimo usa n'uwande Yohana yahamagara abantu bamusanga hehe mubadiventiste mu rusengero ni Ubugorozi none abadiventiste tubaze Imana none wowe Mana abadiventiste wateguye ko bazoza nicyo kibazo reka musome kumva tubaze 52 handitse gute handitse ngo ku bantu bishimira umuco wawe nyamara akaba badashobora kuwugenderamo Kristo arababwira ati niyo mpamvu babwira ku bitangaza byakorewe hagati muri mwebwe iyo byakorwa mu kirere Sidoni babari hanye bakambara bagunira bakisiga n'ivu niyo mpamvu babwira ku munsi w'amateka itironi Sidoni hatoranwe cyane cyo kwihangarira kutucanye yepfo gute nawega prene n'undi bate mu munsi wa karindwi n'abandi abaki bakiriye umuco mwinshi mbese aho muzozamurwa mugezwe mw'ijuru ku byerekeye n'amahirwe oya mugiye kwishyura marayika agiye kwishyura oya akaburego handitse mbega muzozamurwa mugezwe mw'ijuru ku byerekeye n'amahirwe marayika yavuze ngo oya akaburego yego rero ne kuba atazoza mw'ijuru bazocabacaye yego gute rero ahubwo muzoma n'ubwikuzimu mugeze mu bapfuye nibazoza mw'ijuru bazoza hehe ikuzimu ntibahwereye hirya gute rero kuko ibitangaza byakorewe muri wewe iyo byarakorewe muri Sodomu na n'uyu munsi bikiriho niyo mpamvu babwira ko igihugu cy'i Sodomu kizohanwa igihano gito gusumba ic'abagite Sodomu izohanwa igiki kurya reka mbazane reka turabari Abadiventiste bitamye kuzimu bamaze kuruca gituraba nta n'umwe ari yiteguye abarayike bazoze kuzimu nta n'umwe baranze none ko bagomba kuguma kandi bazoze kuzimu reka tubatimure muri Debat 129 wanditse gute ninde wafutse umwumvuri ninde wafutse baramajahe ikintu cy'ukuri
nuko abo badiventiste n'umunsi wa karindwi ibibereye munsi y'ibendera rya satani kumva bari munsi y'ibendera rya nde rya satani bari gushakamo abantu babashaka mu ibendera rya nde rya satani reka tubaze none wa mana ugomba ngo bazagumeyo imyaka 60 ibyaduka niho ndi bavuze ngo ibitabo byabo izima biko bikabihishurira handitse ngo imana yaravuze ati ntibazogumayo neza ko imana ibise abana bayo bintaye mu rwanda bivanze ku izina no mu yandi madini yakuye kandi mbere y'uko ibyago bishuka abapasitoro Haleluya. Rero ntibikunze ko tubandanya kurenza aha amwihangane hariho impoti zikanaka zitumye dushobora kuba duhagarikiye aha murabona n'amasaha aragiye ibindi turaza kubitunganya ukwezi ku ruhande reka tube tugarukirije aha ibyo twumvise tubitwarwa mu mitima imana ishishikari kuturura mu mitima yacu kandi abari bitabye mwese abashyitsi abasangwa imana ibahezagire n'abo muri aka karere bose imana ibahezagire reka rero turangiza dusenze sibyo reka dusenge Mana yacu turagushimiye biba byose wavuze ngo duhore dushima none izina ryawe rihabwe icyubahiro amen turagushimiye yuko ibitiwa byose warubizi nuko bigarukira hanyene byose ni byiza no wahabwe icyubahiro amen rero ibyavuye waha byose ushishikara ubyivangemo mu mitima y'abakimvise nibyagira umusaruro twese tubishimirize aho uragira imbere niwe uzizi uziyobore uzikomereze abagiye kugenda n'abasigara ujyane n'umwe wese twisenza mu izina ry'umwami wacu Yesu amen ikindi yagiye asoma igitabo cyitwa imbere y'aberanda barerekanye ngo ba premier mission iyerekwa ryanje rya mbere abeho ibyo bisanzwe bizwi dusomye mu gitabo Yesu yababwiye amajambo make ateye umubabaro tunashima amen turabona yuko ibintu bimeze neza hano mwene data nawe hajya kwitwa nde banyita Tizigiro Kuwazi amazina yanje nayo hama nkaba imvi ni Uganda nyene urakoze cyane yego hajya usengera mu ishengero ry'Abadiventiste nyene oya ishengero ry'Abadiventiste naho ndarisengeramo ariko ndamenya ukuri ko ubutumwa bw'Ivugurura n'Ubugorozi amaca ndahinduka ariko nta gihe kirekire kiheze ngo none no kuvuga ngo urabona ko hano twari twiteguye ko tugiye kugiranirwa n'Abadiventiste urabona ko bari batanguye bafise ibyo byinshi bavuze ariko twebwe tumaze kwinjiramwo tusa n'abavuguruka ibyo bavuze byerekeranye n'abakozi ba saa 11 bagiye kurangiza umurimo we wabonye mu by'ukuri abagorozi ikurikiranye uko bisobanuye berekana ko ari bo batwaye ubutumwa buheruka we wabibonye uko nabikurikiranye nasanze abagorozi bari ku ruhande rw'ukuri kuko nibo bantu bakoresheje inyandiko barerekana yuko Abadiventiste baguye nk'uko ayandi matorero yaguye bavuze n'inyandiko iri mu gitabo cy'ubwifuzi ibihe byose aho abarayike bakwirakwiza inkuru z'ibinyoma bagaragaza berekana yuko ari bo bagorozi bakerekana ko barwaye mu nce amake mu bisanzwe inyandiko zitwereka ko abazokora umurimo heruka arabagorozi
mugabo barayiki ikintu kibi canke imbuto mbi bariko babiba mu bantu nuko bariko bemeza abantu yuko ubugorozi bubera mu ishengero ariko mu nyigisho abagorozi batanze bagerageje kubereka yuko bo ubwaba badiva babaye abagorozi kuko bavuye mu yandi madini agizene atandukanye bashabereka n'igihamya kiri mu gitabo cy'ubwifuzwa ibihe byose page 180 kabagera ikirenge mu cy'abagorozi buzuye umwuka nk'wara barimo bumvaga bahatiwe n'umwuka gusohoka kureka amatiro bahoramwo hama bakifatanya mu ruhande gukuri kandi baranatwereka yuko mu gitabo cy'inyandiko za mbere berekana yuko abayita Abadiventiste ku izina Imana yari ifise y'abana no mu matiro atandukanye yaguye baca berekana noneho yuko abo barayike mbere nabo bapasteri bazohamagarirwa gusohoka mbere yuko dimanche igirane ishingwa ariko abo barayike bagerageza kwereka abantu yuko gusohoka hataragera ahubwo bazosohoka muri dimanche baja mu vyara ariko ubwo n'ubuyobe bari kubashira mu bantu. Urakoze cyane birumvikana ko babaye umuhizi gukurikirana Debat yari kirabera hano ariko kandi mu by'ukuri nawe wumvise yuko guso abadive mwabonye mu byo baganiriye bavuze ko gusohoka bitemewe ariko wowe umaze kubona yuko gusohoka byemewe bitewe n'iyo nyandiko y'ibyo mu gitabo cy'ubwifuzwa ibihe byose 180 nawe wahisemo kabisa kwemera ubugorozi cankwe uracafi wageze y'ikirenge gusa n'ubundi uzosubira mu kife cankwe ugiye kuba mu bugorozi mu bisanzwe nk'uko bimeze inyandiko ziratwereka ko kuri kudatsindwa kandi yuko mu gitabo menga c'imigani ugamika izosi akanka kumva ibyagezwe azovuna gugatagira gitababo je kugeza ubu namaze kumva ukuri nari narateraniye mu bagorozi nk'igiringo c'icuro nka zine ariko ntariyo neza ntariyo ibitekerezo bimwe biri mu badiva ibindi biri mu bagorozi kugeza aho nagiye umunsi wo kubatizwa nari nemeye kubatizwa mu kigorozi ariko mwene data bofisi ariwe yari yayoboye gahunda acarantelefona acarambwira ati cangaha muhira ico ndakubwiye maze kugerayo acaragoreka igihamya kivuga ngo uzamanutse ugeze kuzimu mu bapfuye aca kigorekesha ikindi uwo munsi nca ndafata umwanzuro yuko ntagiye kubatizwa mu bagorozi ahubwo ngiye kubanza gutohoza ukuri neza nitonze ariko rero kugeza ubu naramaze kubona ukuri baranyeretse n'igihamya cyo mu bahanuzi n'abami cerekana yuko basimbujwe abandi nagomba mbwire n'abantu bari ngaha yuko Abadiventiste musi wa karindwi barasimbujwe abandi abo bandi basimbujwe none nabihe ni ba bandi bita abagorozi bazokora umurimo uheruka Imana ariko Yesu nashima hano birumvikana yuko ibintu biriko biragira gute biriko birumvikana ariko kandi mu by'ukuri uyu mwene data yabaye umuhizi cyane kubona ibiganiro bike dukoranye hano yagerageje gukurikira inyandiko zirenga 5 zose akaba yazishitse mu bwenge akaba yabonye yuko abazorangiza umurimo arabagorozi kandi akaba yabonye yuko abagera ikirenge mu c'abagorozi buzuye umwuka nk'uwari ubarimwo kandi batazotebagana gusohoka ngo nkuko n'umukiza wacu Yesu yagize gute yabikoze Imana umugisha cyane iki kintu cyuko nawe ubonye yuko bikenewe yuko ugiye kubandanya kuba umugorozi mu by'ukuri bigaragara ko nawe wabonye ko mu kidive atakuri usigayeyo none nawe uriyemeje ko ugiye gukurikira ubugorozi n'abandi uzobabwira bakagaruka bagafatanya nawe kugira ngo tuzoje mwico. Murakoze cyane hama mutararangiza ndafise n'ico nahanura n'abantu kubukuri iyo nakumvise ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya ko ntaguye ubugamikizo azovuna gugatagira nde itabara je rero guhera ubu kuko numvise ukuri aho kuri numvise ukuri nkuko kuri niyemeje gusohoka mu badiva kandi niyemeje kuzobwiriza n'abandi bari mu ubwo buyobe ariko rero intekerezo notekerera abatarasohoka mu kidiva nuko nabo bo kwifatanya nanje ikintu rero kiri mu badiva abantu batabizi nuko baje imbere gusigura ariko bagiye imbere gusigura ntibagire n'ikibazo canke inyunganizi ntibegere n'ibitabo ngo bisomere rero baca bababwira ibyo ari byo je rero nshakira ubutumwa nagira ndababwire kamwe mu cyararangiza nagiye gusoma igihama kivuga ngo bibereye munsi y'ibendera rya Satani ndajugumira cyane ndavuga ibyo kibyaduka yego ncandagira ubwoba mbona yuko ingorane dufise nuko tutegera abantu rero bose bari ngaha bakiri mu badiva ico no bahanurira ubuzi gusoma naze yakabajya abagabo babarayiki bijya bitabo bifitiye aze yisomera utazi gusoma naho azoza aja mu barayike bamusomera aja mu bandi kugira ngo yumva aho kuri kugizene kuri kuko niyaguma muri bo ijambo ry'Imana ryanyeretse ngo ukuntu igihe Yesu ko bamwase abakirisu benshi uko base Yesu nuko abayuda batagizene
bacamwemera ico gihe baca rero baguma bahanga amaso abayuda ngo nibamwemera nakwe turagirane turamwemera rero abo bantu aho baguma bahanze amaso abayobozi babo nibegera inyandiko begere n'abandi babaza ukuraho kuri murakoze